Šećerna bolest tipa 2 i pretilost su zapravo usko povezani. I znamo da s jedne strane imamo čak i sličnu genetsku podlogu kako za dijabetes tipa 2, tako i za pretilost. S druge strane, pretilost je jedan od elemenata, odnosno čimbenika koji će dovesti do šećerne bolesti tipa 2, odnosno dijabetesa tipa 2. Mi to kažemo iz jednostavnog razloga što je potreba u organizmu kod pretile osobe za inzulinom, da bi u osnovi inzulin obavio svoju funkciju u smislu održavanja normoglikemije, s vremenom sve veća i veća. I razvija se nešto što se zove inzulinska rezistencija, što je jednako tako i jedan od mehanizama u nastanku samog tipa 2 dijabetesa. Ono što je naročito interesantno kod bolesnika, a to je pojava mršavljenja kod onih osoba koje su do tada bile uz određenu terapiju više ili manje dobro regulirane, a onda im se u osnovi počne dešavati da gube kile i postavlja se pitanje zbog čega. A nama je to u stvari jedan klinički indikator da je gušterača zapravo iscrpljena, to jest da su te stanice koje stvaraju inzulin oštećene do te mjere da one više ne stvaraju dovoljno inzulina. I to je trenutak kad u osnovi treba započeti inzulinsko liječenje.